itum Karbi itum ta mithanga mek mate alphabet klang elo adak script lang alo putun viral pic hang social media site song di Facebook long thuke lang siun ni ya hokta viral pic social media site song ni ne phanta messenger long ta ekdom message tok thiblo so puthak salam tha dak Karbi adak ba mek pot salam tha pu comment ya Facebook videos long comment long puno YouTube videos long comment thuke ekdom tok thiblo tasi I know and understand ni hin pen dan alitum chining tung mate arjun tung ji mine ni viewers tum di tasi chithanang la so aputhak man tulo paklang la pen kunat lo paklang ke ko an lo li dupo ko pilo le vi poke ang ton chi thanang hadi ke cheng bang kini anang parju podi a letter hai adak poke to script tak tang pa bon po ni tum thaglong screen lo N B C D E F di la son mane karjilong pen ke sab so it seems like Chinese, it sounds like Chinese, you know, Chinese son hai amasi la so joy ne ta munitum kangnek choy mate control tumang se maximum tum itum Karbi tumang bong ne ke thaglong social media site song ta anu tin da kangnek choy ang se mane Chinese son bo jar son bo ekdom ala kangnek emoji la hai do mati la hai lock ang ke kangnek choy ang se anu tin ta but ne bang nek ne bang puji well done puji bang jok le salam sita ni tum ke chok che ke la hello itum ke mane pine try lo pro te itum Karbi ang bong ke nek choy rong jar rong tin te la kang nek tum phane nar ju panang nitum nang litum e mek bak alphabet isi bak methang pen selam lo ma try lo ba mane thekji ma thek the bang yok ta sita kang nek dun choy bang ke ekdom di ke ser dun control dun al rong du dui ta have you ever asked yourself ni tak ta son claim thekji ma ni ta son tok thekji ma son invent thekji ma letter alphabet invent thekji ma pula son mani ma thal ma tha the thek da thek the ni tume chero du nang ji pa ne ge nek dun dei 99.9% ke kang nek dum tumang se control dum tu ang se di kang nek choy ang se Chinese son tha ja hi ha la son ang se sida ni bang nek choy che ni puji bang jok no la try lo at least tum Karbi tum mane they have tried at least kalima non la recognition long in a long lene apan recognition ko sono long in la tarang than po la sila so puthak than nai la ke klang man tulo polote 19th of October patumi dekhe denarong pu do is Karbi long tu hala dak amuni tumsi la so adak script bu en ke amek lo he actually amek pusi purang ji alphabet mati di amek pusi po Karbi pane di amase alphabet selam lo la tum di they have invent lo ekdom bor ilo la pen rat tum phan pa chini phan da bor ilo la pen hada banner long la da thelong jeng ni tum adak pudak spelling ta chok che bu la so pota ekdom control bang dupik but I think la tum ke tok hala so nona kimi ke klang alphabet la so alphabet pen pachik keng pen si la tum ke tok jibon pu cinema tha but itum jong si athak lang phri pulte spelling chok chi di sita pine son bag duji dak hai ni la dak bang ke ni puduning tung ta themala tuma kimi invent la hai alphabet am make long ko soni la ki pu ponje pronunciation picture thai ni muti aru asap so Chinese son ta chingli thoi ke tum ke copy language la tum use ani tum ke pilo tv to Burman language use non tum ning je bom non ani tum karjulong mata tum Karbi tum ning je copy lo tv to Burman language aru itum Karbi tum kona pen lo bang ha Tibet dung pen si bang mati asi tv to Burman language si use tum tv to Burman language pun tum language pan pen non currently jong si tum langdam pur tum copy alphabet lo use bom ke pulote tum ke Latin si use bom Latin mane alphabet lo hai 26 alphabets do mati tum abc la son hai di asi itum bang ke Latin si use la son thak alphabets ta dopik de kaprek dopik chi ni bang doji men than free po la dak nang litum no ni tum bang ke bilo uses ke Latin 26 alphabets abcd la hai di la son thak Hebrew doji Hebrew ke la Jewish tum Israel lom la tum si uses son thak Arabic Gulf countries la Gurjat de tum ke Arabic uses la son thak Syriac do di Greek ko la Greece la hai tum adet hai hal hai long si uses la son thak do piklang kapre hai Devagiri yes Devagiri aletar ke la tum Hindi ke konal kupi aletar lo Devagiri pen Devagiri aletar pu Devagiri la Nepali da lo
Marathi di la sonak thak Sanskrit talo etc son do lang hai lai bangge Devagiri alphabet pusi bupu la sonak thak si alphabet ka prek types do pari tum Karbi tum bangge la Latin pen chikeng o son amasi la si accept lo tum community hin penta la Karbi la meta mai hin penta la Latin Roman fancy accept pon lo la le tum accept na la si ki meji mate la si ki kengji tum lam ningje phanta ke tok jat phanta pusi la si accept lo we have accepted this kalima inke la language accept phan mate recognition community ang bong pi phane ko malo claim e Karbi la meta mai tume pilo they are the apex body of Karbi language tume la pamani yang thana son hai Latin Roman script le tum pini na use na pusi la son si ke chekroi ma din tum Karbi tumang bong di inke non itumina lo Assam state long dodi la da ke copy script mate copy letter lo use plote tum ke Assamese tum hai la tum ke Brahmi scripts uses copy script ha Brahmi script di Brahmi bupu Kamrupa phang istri do ne hanan dam dilo ha tan hal hai ne thanam dilo Brahmi scripts uses ke non labanga kimi Karbi ahin ben paklang ponlo mate la si accept nang po pusi pula silang lahai ke paklang ke theu e lam theu e la sonak thaka phang ne paklang lo ke la sarte teron milik pu amuni talang Karbi alphabet hai arleng polang kitab long alang li tok kitab arleng pulong Karbi alphabet hadakta lang lita tok ponlo sita that was not accepted by the community adhok chok chil hai ta do chat pusi ko ma accept lovely that but ke tok paklang dolo la ke cheng la tumle cheng si paklang poli de phang sarthi teron milik pu amuni inut amuni tok lo kitab la arleng pu kitab lo tok lo tum Karbi letter la hai ta klang klang sitala tumang ton accept sudar lo hai inke lango isi language accept phan mate recognition ki pi phanta ki claim nang ji do kupilo claim nang po mate ko son isi language phan recognition pi unke la penon laso adak mate laso amek la hai paklang laso alphabet phan pilo recognition pi unjima tum constitutional recognition bason pi unjima lango non constitution part 17 8 schedule long 22 official language recognize pondo non la Assamese ta itum 8 schedule of Indian constitution long hada recognize pondo la sona tha dak recognition longi ma lang ke long ji phan la recognition ke longi phane I step do pick ke follow nang ji no so language phan jong si recognition pinang ji pulo te la ke paklang tum I step follow nang ji do pilang enjoy ki gali de la recognition state recognition mate central government pen constitution recognition isi alphabet phan mate isi script phan mate isi language phan recognition pi it's not that easy amek paklang ol hai tum bori lo well done pusini bu bori lo at least they have tried di tum choro nang ji inke lango script isi mate isi alphabet phan recognition pi phan step follow nang ke follow nang do pic ke cheng bang ke lahai lo amek paklang nang podi dak vowel doji consonant doji di a I o u la son hai ge non itum Karbi ninje ke la Latin si use po la joy ta joy tum non lam ninje la ta chikeng o ke tok jat pusite ge la si use ke la son tha ko la dak institution di la pen promotion do pic nang ji dak promotion e claim da do nang ji institution ong ta adoption do nang ji di la primary school long pon la prek chichi school pen busita la sonak tha ko experts tum phan review phan validation phan research institute la son phan linguist person la thek pami me la hai tum phan ta di professors pun la hai tum phan thek pami me tum la hai tum phan ta review phan la hai ta sen nang ji la hai ta claim nang ji jong si itum yong si language phan recognition PG mate sia alphabet pan recognition PG pulote la sonak tha ko most importantly ge adoption by the community tum Karbi community yang bong ta adoption do nang ji nei tum swam mek la so alphabet itum pini pen accept po mate itum Karbi community yang bong accept po so adoption ta ke do kenang sot bala so alphabet pan adopt ji ma adakta
big question mark lo di lasonak tha ko books puno di script ta tok nang ji online content lahai di research phan la lahai long ta online long ta upload no research get pe jeng no song ka prek online a website lahai ta du lahai long ta isi mithang script kitab lahai ta tok nang ji la son claim pon bom lo polote adoption main ke la su la itum community adoption hai la son la pen academic long school colleges lahai long ta pju pen la so ahormu promote pen di promotion phan ta ka prek ta claim unang ji jong si itum la so alphabet phan mate da so itum script le pu da chok le hai script la so script phan itum recognition pg polote la hai ke claim nang ji kenang sot barla ke tok tum la hai chini ne jong sinang lang bom polote nang litum la hai ta claim nang ji jong sinang litum ahok vek si la so alphabet phan isi recognition pg by state long state recognition ke long i phanta joy ke gali promotion pe chengnok la hai kitab pe chengnok le hai content pe chengnok la hai online pe chengnok la hai ang ton claim nang ji script samar pe books ke tok la hai claim nang ji dopik jong si la hai claim un no bolte pe jo pen successful man unji pusini puji inke ale duji man de la so pini pen la so adak pen mate so script mate la so alphabet selam pen ale duji ma plote la ale bangke ni puji bangke ni un perspective de ni point of view se na ji than hai ka prek man tin se ka prek ma tha duji mine ni ma tha bangke ale dopik ji pune ma tha the kubi polo te la non la akimi lang di jongsi tumla non primary di la lkg pen jang la hai pen jongsi pa charli thuji mane charli lo bolte la hai ke charli da pornang pijing ke non ni tume charli un lo tume di tume latin lok si charli pen se bang muti abc la hai di vowel consonant thau di la hai 1 2 3 la hai charli pen se bang muti mani tum han bangge sung pigji la pen useful pig takali ma thi non la tum use bom ke la latin ke 70% worldwide countries long si use latin hello popular na lo pithe long di la central europe long puno di la sonak thak australia long puno non india long ta la sonak thak english tum lai tum ta pilo latin si use 70% ke latin non itum ningje bom la so latin alphabet mate tok bom la so alphabet si uses worldwide inke la ka prek tum percentage kom sab use chot hai abasi important pigji pugali hai la son pugali la lo prote sab so yes adhok emithang do pu bang ji pu un po hai but pa anale duji pu ni ma tha the thima ang tonal letter jong si karbi pen lo prote ko la dakta ke sik sak do pigji examination pen chenglok pi ni talam do pigji di si hal hai phanda sik sak do ji la pen aprang ben si la hai do nang ji pu actually hedi aprang phai tum karbi tum ke klang lom pa su pen si la hai script do pusonte itum charlie pen ale duji pollo di inke non la hai charlie pusita la hai ke non at least assamese ke assam long jui pusita na ne ke tok theklong long ba kitab sita bang ton do ba non itum ke la so alphabet pa klang pen kitab la ha ke tok nang ji da do pigji inke la hai malo claim po ke la hai a process nang pigji la hai ke kitab pen chenglong ang ton do lap lo pulote at least karbi ang bom mate itum karbi ang long lom ke yusun po kalima yusun pen maybe mil subject la hai long hai dudo mati hai subject long 8 pon unji but la ke ekdom long process simander podi aru non ta chok lim lelang mati ke claim ning do piglang non ta ke hal hai process e claim phanda pena ning kan nang kokji asi instead of that ni puji bang ke itum ale do pige kali la hai pen de already dolo la non ta problem ve mati tum non ta ke tok ke jata ni tum thek lo di ke mobile long le lang busta pilo ro la latin di la hai si do mati devagiri la hai hindi phana do assamese la brahmi script pota do la assamese to letter ta mobile long ni tum use me par long la hai long ke wanji mobile long ke tai bi phan la hai phan al phabere wani phan ta itum siksak pigji apornang pigji la hai phan ta din itume la hai avelang mati letter avelang non si klang lang ke la hai phan recognition pi phan jat phan la hai phan apornang pigji la ekdom apornang pigi years nang kok ji penangan nang kok mane penangan ning kan nang kok pu instead of that ni puji bang ke everything is fine di tum ku pima do la latin ban da we are satisfied with latin what we need pilo ni tum society phani tume earning source nahi di progress nahi development nahi anutin da income source nahi ji
lahai mati basic needs no ni tum ku pilo lahai sin tum nang ji mati lahai bang pan important de busi ni puji ni hin pen bang from my own perspective de ni hin pen la son si puji ang li tum ku pilo bu po tum halai sin ni mati ko son si aprang da un po progress po non la youth tum ke thek du tum da du lo la pen la tum han opportunities ko son si piun po ma di ang ton feel hin ta jobs in punoi sports in punoi everything di cultural ang ton hin la pen lahai hin ko son si promote un po ma progress phan development phan ke kam claim un po ma mate anu main ke la earning source anu tin ko son si dorep un po ma ko son si earning income towar ke long po malalo te anu tin da plank po din non maximum kin tum ke kidugang se moi ti karbing long earning source abe asap sa manu adhok tum sakuri claim po la son chot mati par la son adhok claim chot mate adhok tum income do chot ke etum karbing long develop lo mate etum karbi community tum develop lo poni mate anu tin ta pine awar sai income source la hai dokrai lo mate tangka ke wangi towar do pan anu tin na son claim lo mate atowar do lo bolte anu tin ta income do lo te methang son pa lifestyle pe jenglang ton do po methang problem ta be pu main ke halai mati tum ki siksa ka halai tangka be lahai si ki siksa mati dilesi main focus e halai long sudunang ji lahai important pick kali pusi ni hin pane pudami ni bangke ani oide nang ni mane la ke tok tum ne khani no pupe well done pusi ni puji kaprek tum ke 99% ke 99.9% tum kang ne kang se kang nek choi chinese to son tho jat son video salam tum da du udan ni tum theklong lo bine kang nek choi tum bat lahai kang nek tum hana ni puji lahai tum ma tha thek pa mi me phira phrang ma tha thek the atum batai sibara sab so chema thalo ma jeni tum da la son selam unji ma mate selam lo ma are at least la tum ke la an ane bor i lo che bor i ke bor i phan ke ne ke tia ta ke bor i munit phan ke ne ingnek dun choi che la kang nek dun choi no pulu te hala tum ke ma tha da fracture lo pusini bu po ne bang sab so la son bai ning hang he la sini bang ingnek choi che mission lo ke claim di well done pusi bu bola this try lo mane isia group pen puno bang jok pen stela son try lo akhainu ahormui kali akimi ahormu si try lo akimi phane ga ta tum appreciate ni tum choro nang ji si ne ke choro lo pusi pola hi tum phan enke la important pick puni bupe he mege mission lo choro lo la hai pak lang phan bori lo mane di but it's not that essential for our Karbi community what we have is enough di mai kupi mani tum long non do la latin ta enough ke la si worldwide te use bang dong 70% pirthe munit mate pirthe det tum la latin di la si uses la so a letter la so alphabet hai la si ki use ke ong pirthe ang kang long yong si langdam pulote inki yes nang litum chini ma latin no ni tum ningje bom hai la mate la ke tok hai latin mantulo ke klang chenge invent chenge ko so det long chini ma latin ke italy long de italy det long 7th century apor si ke klang pidi bank lo ban pik lo la latin ke latin la that greek ta klang no so na khlai bang ni dam ilo la dam te ka prek subject je plan de ka prek topic je plan de ding pik li por so video la si ni phana request bang do la so puthak video salam thap si ni bang ni methang opinion ji pile he ni hin pen ko pima puji la karju bang tung bang do di la si pan important re la so mu ke he nege mission lo try lo mane di but important pick puta kali si la pan important re pusi ni puji ni hin pen lan si pu pai de la si nang li tum teng de la so amek mate la so alphabet ki klang mi uluma mate ni so nang li tum ta important pick kali putong ne pudun puma mate important pick si na pudun pan li tum comment long tora nang than pachini thake pen che tong thurang ni next son interesting content one